lari ko civil society organization mayam sing amadi ko akhang ai mayam sing punjilaga ko tanaraga ko jam kumna ko thread their discussion to ko tanara matungda ko close number 6 se ko comment to number 6 se Assam government da amadi hariba high level committee se ko kamana ko represent to ni present to ni se maji ko jam kan ko honor ko tawjaki adu atop community ai maji katang hajar ki ko Assamese community di makoi di hari ba koi gi lawyer association chim khoi di lai gram ko aduna makoi se makoi gi meeting do phang missing se maji ko lawyer mutare ham lawyer amadi university gi moi teacher se lai phawd gi haiba tare aja Guwahati university da ai program gi teacher ba maji confidential ni major mage baiba boss samgi teacher ba matam da maji ai gi ajaduna talu se meeting ma lai han chapad gi di se makoi na sagi matam duga khoi na close number 6 se jam kat ne ma adu tangka ka man mu su jam kan ne gi adu moi sai moi profile no jeng matam da adu ayam mun khoi lawyer ngotan adu khoi university professor sing jaw ki adu makoi per ni pan jaw university gi college ni adu ayam mun khoi lawyer sing jin makoi na jam kum ne ne go jana jam sati na kum na go jam sati na manung hanjan ne ne matung da makoi so khudi mak se makoi pang te makoi di already makoi se Assamese hari da Assam da di amon thai ga makoi le bang he ba ko makoi se indigenous ne makoi jam le de bani adu phawd makoi close message matang se jam kan ne to akhoi gi di matam du da khoi mathau ta gi base masi akhoi gi tasen mag di ngasi semi ba khoi gi asing organization se masi mang ne akhoi mathau ta gi base adu akhoi gi di sebu da bani na khoi lai ba khoi gi lup sing mayam punjala ga ngai oja sing lai ba khoi gi adc akhoi gi oja lai re oja nan babu lai re adu oja sing punjala ga khoi mayam pullaga se lai ba khoi sinau sing jaw gi kha mayam da punjala ga akhoi se hari ba close message ki government talk pa notification se masida khoina represent tok maje ko jam kum ne matung da maje ko se high level committee pham da khoi se khoi gi leiri ba khoi demand amadi khoina makhoina irei ba phase kudim ki masi reply je ko jam pin na khoi compile toroga je ko government da khoi sinaki ado masi instance am khak masi na taba to pa khoi gi kunai se thorok pa mathau taba amadi kunai se thorok crisis kya lagi suppose ngasi khoi gi angang sing ma khoi gi amchu khangde khoi gi OM sing di makoi ngasi agitation ma khoi towers sabo khoi hojik se khoi autonomous council tal autonomous council se ngasi khoi moran motok amadi course husband si makoi je autonomous council pangre makoi ju obc to khoi su manipuri khoi su obc ni khoi je hojik moran motok amadi course husband si pangramini na khoi je hojik thong jang dong le na khoi ju phangma jabagi feasibility le re baji masi se maje khoi thajab le re amadi phangam ju thoi khoi tan ba hoi ngasi tan ba se ngasi angang je khoi gi violence ma thok khona kring ba khoi angang si ga le dina makoi gi government gi mage gi mo ju phapun ma tawro madu gi matang do kana na mos law thok kana na mos sabgar tu log ni ma thok tare matang se aduna asagi hari ba khoi gi lawyers association kring khoi leba taraga di masi association china khoi tanaraga khoi log gi mayam sing pur mang ji ga khoi gi hari ba ukil sing su lai khoi gi meti gi ukil bar thabak su ka mu masi mayam ning ge punji laga khoi masi ni inchit taw se masi phajai amadi mathau tai amadi yam satina khoi gi loi khang kang musing taw puga atoba civil society organization na khoi pangal lobuga jam khene aduna hari ba khoi association se masi madi khoi manipur kunai da leisu leitri adubu jam satin mathau ta ba jam til jam mathau ta ba se masi khoi gi myo bak punsiga khoi hingi ba hingben na khoi se gotona thok tu ba ngamde domestic khoi gi problem mayam lak ba jai crime mayam lak ba jai masi punamak sing se harbe association leiba taragadi masina direct to jai masina khoi bu himai chumba ngami amadi masina khoi bu himai cham thoi ba je be thamjani amadi ngasigi khoi gi oja ja Simon na khoi lakhulagi ba khoi oja and diran amadi khoi leibi ba khoi oja singna harbe association je khoi meti kunai di mathau tare haduna khoi ba khulun puthok pirak pase masi jam laiba phai amadi oja sing thagat chari duga ngasigi di khoi gi pi ba su pikna khoi na haguni na hona jari ba khoi gi lup se masi tung koina khoi kunai sigi khoi gi jengha koi ba kunai sigi thabak tharum kya da masina ledana khoi kunai sibu mang da phot mangamba adung ba khoi lum operation haiba kum thamjaraga nasi gi matang sida mayam da tension jare mayam thagat chai thank you very much